Водата во Струга и по еден месец не се препорачува да се пие, поради загадувањето на изворот во селото Шум. Жителите продолжуваат да купуваат вода. Во последните 3 дена има подобрување, покажуваат анализите на Институтот за јавно здравје, но се уште не се препорачува за пиење. Këto ditë të fundit është 3-4 ditë të fundit është I pastër, por megjithatë Instituti për Shëndetësi Publike na ka rekomanduar që duhet presim edhe disa ditë të stabilizohet uji I pastër. Shpresojmë që kjo të ndodhë, nëse nuk ndodhë do të vazhdojmë sërish me masa tjera. Министерот за животна средина Муамед Хоџа вети дека владата ќе ја помогне на општина Струга со 90 милиони денари во проектот за подобрување на состојбата со замена на старите цевки со нови. Një nga projektet për cilën biseduam me kryetarin e komunës së Strugës është edhe projekti I cili është duke realizuar pra rrjeti I ujësjellësit, ndrimi I gypave të cilat veç kanë qenë shumë të vjetra dhe ka pasur shpërndarje të ujit, një projekt I cili ka vlerën gjithsej 90 milionë denar. Општина Струга објави дека заматеноста на водата во изворите е последица на долгогодишните недостатоци во управувањето и површинските интервенции во чувствителниот карстен хидролошки систем на изворите Шум и на Белица, кои директно влијаат на квалитетот на подземните води.